आज मोर फार्म देखते कुकुड़ा अच्छा जो भाई मैंने नापी चाहते से मैंने डिस्क्रिप्शन नंबर दे दीजिए से मैंने कॉल करी आम घर को आसिकी नहीं जाई पारे। देखंतु आमर चीज गुड़ा केमती सब लंग टेल देखी पारे सब लंग टेल अच्छी मेल भी अच्छा फीमेल भी अच्छा सब एगुड़ा सब आंध्र ब्रीड गोटे मिनिमम आमर 3.5 किलो पूरे मेल ओजन हम आमर ब्रीडर को देखेदेवी चीज गुड़ा देखते आमर धान खावा दिया हुए बाजरा खावाई दिया हुए आउ छोट चिप्स गुड़ा को आमर जो बॉयलर दाना जो अच्छी देख पारे एगुड़ा तो आमर बड़ गुड़ा बिक्री रेडी हो जो भाई मान दरकार आसिक आम घर नहीं पारे सब व्हाइट रेड टाइप अच्छा यहाँ गोटे पूरा बहुत बड़ हम 4 किलो पखापाखि हम ये झंडाटा तार ठंट भी सब बेसी बड़ नुहे मीडियम साइज रही सब आंध्र ब्रीड आ गोटे ब्लैक फीमेल अच्छी मो पाखे मुझे देखेदेवी सेटा परदिन जानी आगुड़ा देखिए चिप्स अच्छा देखते देखते धाड़ी देखते धाड़ी ठंड पूरा छोट देखते देखते धाड़ी पूरा स्मॉल साइज अच्छी देखते देखिए गुड़ा अच्छा 11 पीस एगुड़ा बड़ हेल्ले सेल कर देखिए व्हाइट ब्लैक ब्लैक गुटे अच्छी व्हाइट अच्छा सब खड़िया कलर बोली कहती से कलर सब एगुड़ा सब 11 पीस अच्छा आगुड़ा मोर अच्छा 15-16 पीस अच्छा तार टेल तार लांज क्वालिटी बोल पूरा देखते लांज पूरा लॉन्ग टेल भी टेम्पर टेल भी दिन थाना पड़गला मैंने मकर हो खाइबा पूरा धैर्य देखिए अच्छा 15 पीस अच्छा मेल फीमेल मिसिकी जो भाई मैंने नापी चाहते डिस्क्रिप्शन नंबर अच्छी कॉल करेंगे घर को आसिक नहीं पारे आ ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छी आमर याडू आमर बालेश्वर बैसिंगारू आमर ट्रांसपोर्ट दिया हुए आमर बालेश्वर तापर रहा आमर बारीपदा केउंझर यार सब हो पार जो आमर एरिया रू जो टाउन को बस जाए से सब एपटे मानती बड़साई भी हो पार से सब आड़ को ट्रांसपोर्ट सुविधा हो पार अलग कौन आड़ को हो पार ना क्या मोर भी काम बहुत थाए तो देखिपे सब कमी अच्छा
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମେଲ୍ଟା ସେଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରିଡରଟା ଅଛି। ଆ ଆ ଆ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ବ୍ରିଡରଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିକ୍ରି ନାହିଁ। ଏଟା ସେଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଧାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଟେଲ୍ଟା କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କେବଳ ଏଇ 3ଟା ଛୁଆ ନେଇକି ବୁଲୁଛି। 3ଟା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ମୋଟାଲିଟି ହେଇଯାଇଛି। ଫୁଟେଇ ଆମର 10ଟା ହେଇଥିଲେ 10ଟାରୁ ଆଉ 3ଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ପୁରା ମା ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଖଡ଼ିଆଟା ମଧ୍ୟ ଫିମେଲଟା ଆଉ ଏଇ ନାଲିଟା ବି ମଧ୍ୟ ଫିମେଲଟା। ଏଇ ହ୍ୱାଇଟଟା ମେଲ୍ ହେଇପାରେ। ଏବେ ତ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ପାଖକୁ ନଉଛି। ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି 1 ନମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟିର ଆନ୍ଧ୍ର ବିଟର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବ୍ରିଡରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆମର ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଏଇଠି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ରଖୁଥିଲି ଛୋଟ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2ଟା ଚେମ୍ବର ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆଏ 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 ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଶୁଆ ଥୁଣ୍ଟିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ପାରରେ। ଏ ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲିକା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଏ ଆଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଶୁଆ ଥୁଣ୍ଟିଆ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୟାର ଟେଲ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଆଗକୁ ବ୍ରିଡର ହିସାବରେ ରଖିବାର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟେଲ୍ ଆମର ଥୁଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ପୁରା ଛୁଆ ଥୁଣ୍ଟିଆ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଏ ଏଇଟା ତାପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫାଇଟର ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଏ 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 ସେ ପୁରା ଗଛ ମଝିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆମର ମଧ୍ୟ ଛେଳି ବି ଅଛନ୍ତି 12ଟା ମାତ୍ର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛେଳି କଥା ଆମର ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଆମର କେବଳ କୁକୁଡ଼ା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଏ ସେଟା ନୂଆ ଆଣିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଏ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ର ଫିମେଲଟା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ଜେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ର ଗୁଡ଼ ସହିତ ଆଖି ତାଜ ତାର ସବୁ ଠୁଣ୍ଟ ପାଖରୁ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତାର ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଚିକ୍ସ। ଏଇଟା ଆମର ଆଗକୁ ବ୍ରିଡର ରଖାଯିବ ଶୁଆ ଥୁଣ୍ଟିଆଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଲ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଲ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନେବେ ଡେସକ୍ରିପସନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି କଲ୍ କରିକି ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଏଇଗୁଡ଼ା ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଅଛି ତାଠୁ ଛୋଟିଆ ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି 12ଟା। ଆଏ 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 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟିଆ ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ବୋର୍ଡ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋର୍ଡ
सुविधार कथा देखा ये नापी चाहते डिस्क्रिप्शन नंबर अच्छी कॉल कर आसी नहीं पारे रोची।